He whare hou, he timatanga hou mō Waipounamu Te Karu. PY waka, flying around the front door, and then like out the side window too. I was like, okay, kura te tohu, nā ku tēnei whare, koi tēnei. He māma takitahi mea ana tamariki tokorua, ka tahi anō rātou kua hunuku ki ngā whare reti nei o Ngāi Tūāhuriri. He uaua ki te kumihia I ngā whare ka taia te utsua, you know, māma noa te utsu mo tēnei moku, waimaria ahau kei ahau te tahi mahi, ka taia te utsua I tēnei utsu mo tēnei whare. Hey neighbours! We know that housing is a major determinant of wellbeing, you know, and actually we're talking about houses that are warm, that are health generating as opposed to negatively impacting on whānau. Kua aronui te titiro a Ngāi Tūāhuriri ki te hanga whare mo ana uri. Heoi, kua te kau ngā whare I hanga inoa nei I raro I te maru o tā rātou o hupūtea a te pāinga kupenga. Here's one of the rooms. This will probably be my room. So that, you know, I can look out this window, see who's coming in, who's coming out and stuff. Hei tā Amber Clark tētahi o ngā kai whakahaere o tēnei kaupapa, kua kitea ngā rangahau me te hiahia nui a te hunga kaireti. We've got around 50% of children who are now being raised in rental properties, and we haven't seen that since the 1930s. We've also got around the highest number of kaumātua, or actually those who are over 65, who will be living in rental properties. This is the kids' room. Nā reira I tēnei wā, nā te karu te maringa nui. She's generational Ngāi Tūāhuriri. She is someone who gives back to her community in all aspects of her life, and it will be just beautiful for them to be in a warm, secure house where they know that they are part of building that community. Mum! Me tāna mihi nui ki tōna iwi. He whakaro pai mō Ngāi Tūāhuriri kia mahi I enei āhuatanga, kia mahi I enei whare, kia hanga whare mō ngā whānau o te hapū nei. Ka re kore he timatanga noa iho tēnei mā tēnei kaupapa whakahirahira. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.